Mukama wetu asimwe. Ekiro kyati ntugiye kusabira obwomezi bwaitu. Tumanyire ngo obwomezi bwaitu Mukama nuwabwinaho obusobozi. Kuba Mukama achwamu ekiro kyati ngo ruge munsi muno. Busaho dokita, busaho sente, busaho kintu kyone kisokutanga kuruga munsi. Kandi Mukama kuba agambo yomere emyaka 10. Busaho kintu ekisokwiha munsi muno. Nabwe ekiro kyati ntwenda obwomezi bwaitu kubukwasa mu mikono ya Mukama. Kandi tumusabe atwongerebe ebirunge maiso kandi atuhebere ebyobusinguzi. Atulinde kuruga hakufa, atulinde kuruga mu ndwara, atulinde kuruga mu bintu byona. Mu butandwa zone sokuija mbomezi bwaitu. Leka tusabe Mukama tukusima. Habokuba ruhango mwesigwa. Tukusima abo bomezi bwaitu. Mukama ni wasimire ngo tube bomeze ekiro kyati. Nisabira omuntu weno wakompulirize ekiro kyati Mukama. Owakusaba ninkusima abo bomezi bwe Mukama. Kandi nisaba mwaka guno omulindo mwibali ya Yesu no myaka egenda okuyija. Ayomero bomezi obwingi aleme kuruga munsi obwire bwe butakayikire mwibali ya Yesu. Nisabira abakumpuliriza bona bakusaba nanyo Mukama. Tebajja kufa bakyali bato mwibali ya Yesu. N'abakuzire emyaka 79 ntubasabira obwomezi obwijwiro mwibali ya Yesu. Ntubasabira kuomera bataina burwaire, ntubasabira kuomera bataina accidents zone zibahikiraho Mukama. Ninkusima abakuba ruhanga mwesigwa. Ninkusima abakuba tusaba to ohura. Bible negamba musabe murahebwa, musere murazora, mu terekodi origira abakingurwaho. Ikiro kyati ntera kodi Mukama tusaba obwomezi oburayihire, obwomezi obwebiro by'amani omwibali ya Yesu. Mukama ninyikireze ikiro kyati arahabandi abaine bizibu bingi nibagamba bitabaka inyonta ruga munsi. Mukama nisaba mukikero kyo kwimwiha munsi omuntu ogo muhindure nyikaraze mwibali ya Yesu. Arole ngo ruhango murungi wasobora kumwiha bizibu byarumu, wasobora kumwiha kubuzibu kwa Satani. Mukama ninkusima haboko togonza musisi afe betogonza abantu bona kuhika kwegarukamu kandi bayikiriziwe Yesu Kristo mbomezi bwabo. Moya arkwera Mukama rubate ekiro kyati omwibali ya Yesu. Osazemwe entegeka za munyanzi gwa Satani zone zabaira alesere mbomezi bw'abantu bano kuba ihamunsi obwira bwabo butakayikiro mwibali ya Yesu. Ninsabira ogwarwire tagya kufa mwibali ya Yesu. Ninsabira ogo wakukora entegeka ze atamanyire ngo munyanzi gwa nawe mutegekire kumwiha munsi. Mukama ninsabira abakurubata mu ngudo emotoka ezibakurubatiramu ninswekesagama ya Yesu. Leka abamalayika baho bagenda nabo mwibali ya Yesu. Lekesagama Yesu yetorole obugali bwabo boda emotoka taxis buses ezibaratemba Mukama. Leka ziswekwe sagama ya Yesu. Ntwangirwa kufa mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Ntwangirwa kufa mbazaire baitu mwibali ya Yesu. Ntwangirwa kufa mbagenzi baitu mwibali ya Yesu. Ntwangira kufa mbanyoro baitu mbakyara baitu mwibali ya Yesu. Ntwangira kufa mbana baitu mwibali ya Yesu. Abana baitu tubafe batakayikire Mukama. Nibaja kuomera bahingore emyaka 9. Mukama nito tujja kuomera turara abajukuru baitu abenyaka 2 n'abenyaka 3 mwibali ya Yesu. Habo kuba Mukama obutusaba ohura. Webala Yesu. Niwe nsoro y'obwomezi bwaitu Mukama. Ekiro kyati ntusaba mwibali ya Yesu. Ninsabira bona abakwikirize nkomujunu wabo Mukama. Banywise kuruga hakisaro cy'obwomezi. Ai Yesu. Ekiro kyatunywise kuruga hakisaro cy'obwomezi. Ekiro kyatunywise kuruga hakisaro cy'obwomezi. Leke kisaro kyawe cy'obwomezi kihemwe ndoire zona mbomezi baitu mwibali ya Yesu. Leke kisaro kyawe cy'obwomezi kihemwe obucheko bwokukura mu bwomezi baitu mwibali ya Yesu. Mukama leko busigazi baitu bugarura bishaka nkempungo mwibali ya Yesu. Webale Mukama wabakama. Webale ai Yesu. Webale omwesigwa. Webale Mukama wango mumezi. Ninyikirize ekiro kyati Mukama. Nokore ebirunge mwibali ya Yesu. Ababere bokufa Mukama. Abere bategekirwa gokufa. Ntusazamwe entegekeze z'omunyanzi gwo mwibali ya Yesu. Ababere bategekirwa kugwa mu butandwa. Ntusazamwe entegeka z'omunyanzi gwo ogo nesagama ya Yesu. Mukama ninkusima abo bulinzi bwawe. Mukama ninkusima abo bugabirizi bwawe. Mukama ninkusima abo kuba noyoleka mu bwesugwa bwawe mu bwomezi bwa buli muntu wena wakusaba nanye ekiro kyati. Ai Yesu leka obwomezi bwawe ije mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Ai Yesu leka turoro burungi bwawe mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu.
webala bwekiro kyate mukama webala bwebire bigenda okwijja mu maiso tutukutine bw'orayija mu maiso habwokuba ntumanya niwe ogenda naitwe oba okuba oli naitwe mukama tutukwetaaga abalinzi okuba oli naitwe mukama tutukutiina kintu kyona mukama ntukusiima habw'okubaho kwawe mukama ntukusiima habw'obulinzi bwawe mukama ntukusiima habw'okwebembera kwawe mukama ntukusiima habw'okuba okozere ebyamaani obwomezi bwaitu okozere ebyamaani omu maka gaitu okozere ebyamaani mu maka gowaitu omu ibala lya Yesu abakuru mukama n'obalinda kandi n'obagabiira omu ibala lya Yesu webale mukama habw'okusumurra enyigi z'iguru Bible negamba ngora amadirisa n'enyigi z'iguru kandi otuseesera omugisa tubure naho turaguteeka mukama eki nkikira mbomezi bwaitu ekiro kyate omu ibala lya Yesu eki nikikira maka gowaitu omu ibala lya Yesu byone byali bakozere kutulemesa Kwomera emyaka nyingi ntubisazamo mu ibala lya Yesu nisabira amaka aga kubungirwa kufa buli mwaka abantu ne bafa nkensohera mukama ekiningisazamo ekiro kyate omu ibala lya Yesu ninsazamo okufa mu maka g'abantu ninsazamo okufa mu bwingi mu maka g'abantu mukama ninkusiima habw'okuba ekiro omwaka guno omukegi tabe mu maziga gokusaliza omu ibala lya Yesu najja kubamu amaziga gokusemererwa habw'okuba nojja kubakorera ebyamaani omu ibala lya Yesu mukama webale amaka agabaire mu kuziika n'okuferwa nigajja kutunga obugenyi obuhonderangaine guno omwaka omu ibala lya Yesu mukama babaire mbaziika abaana mbaiha mwenda dora guno omwaka omu ibala lya Yesu n'obaletera abaana ab'omezi mukama kandi abaana abo nibajja kukura bakule mukama wange bamala emyaka nyingi mu nsi omu ibala lya Yesu webale mukama habw'obulinzi bwawe webale Yesu habw'okugarra bushaka obwomezi bw'abantu bano ekiro kyate mukama webale habw'okusazaamu okufa webale habw'okuleeta obwomezi omu maka g'abantu bano omu ibala lya Yesu webale mukama wange webale Yesu ntwesweka esagama ya Yesu ntwesweka esagama ya Yesu ntwesereka hansi yekituru ky'amapapa gawanyakula iguru muno webale Yesu esagama Yesu netusweka omunyazigo tuyaturole abana baitu omunyazigo tuyabarole abazaire baitu omunyazigo tuyabarole baswekerwe esagama ya Yesu webale abobusinguzi mukama obolesere mu maka gaitu ababaire banakuhaire mukama n'obagarra bushaka omu ibala lya Yesu n'okingura enyigi za sente omu maka ago omu ibala lya Yesu Kristo mukama webale Yesu webale abw'ebirungi webale aba bakwikiriza mukama guno omwaka nojja kubongezaaho amataka nojja kubongezaaho ebiraro nojja kubongezaaho itungo nojja kubongezaaho sente habw'okuba obwomezi bwaitu mukama munsi muno n'obufaaho kandi n'ogonza obwomezi obukwesiimisa obukunyumiza ibara lyawe oli ruhanga omwesigwa kandi togira bugobya ekiro kyate ntukusiima habw'okuba n'otuha embabazi habw'okuba n'otuha oganja n'otuha engonzi zaawe mukama n'otuha obulinzi bwawe Yesu webale mukama n'otwimukya kuruga mutindo gwa hansi n'otugarra mutindo gwa haiguru omu ibala lya Yesu baingi bararora bamanya ngu ruhanga n'otusaba ruhanga omwesigwa kandi n'owagaruka mwesaara webale mukama bino byona ntwikiriza ngu obikozere kuraba mu ibala lya Yesu Kristo mukama waitu amina webale Yesu